Dunia imetuahidi mazuri na badala ya mazuri yanatuletea mabaya. Dunia imetuahidi usalama na badala ya usalama inatuletea machafuko. Dunia imetuahidi amani na badala ya amani inatuletea ghasia. Dunia imetuahidi afya njema na badala ya afya njema inatupatia magonjwa. Kwa hiyo yapo mengi ambayo dunia imetuahidi, lakini badala ya kutimiza basi yanaleta majuto katika maisha yetu. Lakini lipo tumaini moja kwamba Mungu ametuahidi mazuri. Mungu ametuahidi mema baada ya maisha ya hapa ulimwenguni. Mungu ametuahidi mazuri. Mungu ametuahidi yaliyo bora katika maisha yetu. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumainia Mungu, endelea kutegemea ahadi za Mungu, maana ahadi za Mungu ni za hakika. Ahadi za Mungu zitatimizwa kwa wakati, na ahadi za Mungu sio ahadi za wanadamu ya kwamba zitabadilika ama hazitatimizwa, bali ahadi za Mungu zitatimizwa katika maisha yetu. Tumeahidiwa mji mteule, tumeahidiwa uzima wa milele. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, maana ahadi zake ni za kweli na hakika.